Mwaramutse neza abakunzi ba Kayangana TV aho muherereye cyangwa se igicamunsi bitewe n'aho muherereye ndetse n'abafite umugoroba mwese ndabasuhuje mbifurije ibihe byiza. Imana ikomeze bane namwe mwese abakomeje gukanda subscribe kuri Kayangana TV, Imana ibahe imigisha, turabizirikana turabashimiye muzumve cyane. Hanyuma reka tubageze amakuru yabaye ku munsi w'ejo mu Minembwe aho delegation ya MONUSCO yiriwe. Twebwe bamwe baravuga ko ari delegation ya MONUSCO ariko ni delegation cyangwa se ni abatumwe muri CCLF mu gahenge k'amahoro, kuko harimo abamukuriye FARDC ndetse n'aba MONUSCO. Aho bose bari bahari mu buryo bwo kuza gushaka umutekano muri Minembwe. Twe bamwe twari tuzi ngo wenda ni MONUSCO yaje ishaka kuza muri Minembwe kugira ngo wenda ihatumwe cyangwa se ize kuhashaka amahoro cyangwa se ize kurinda abaturage, ariko abaturage bapfuye MONUSCO ihari, abaturage batewe MONUSCO ihari, gusa n'ubwo nyine yari mu maboko y'iyo leta, ariko kandi twaba tuzi ngo nicyo cyayizanye. Ariko amakuru twabashije kumenya, afande umuvugizi w'igisirikare cya AFC afande Rugabo, Colonel Rugabo yavuze ngo ntabwo yaje ari MONUSCO, ahubwo yaje ari delegation ya CCLF y'agahenge k'amahoro. Iriya MONUSCO yabatije ziraza helicopter ziriya ndege bazanamo nabo kugira ngo bazane, kuko n'aba MONUSCO nabo baje mu by'amahoro kuko niko kazi kabo. Ariko nyuma y'aho MONUSCO itangiye kuza muri Minembwe irindi ryaka, ibitero byongeye kandi kubura hariya muri Mukoko ndetse na hafi na Point Zero. Ejo habashije kurasa drone. Aho ni nyuma y'aho MONUSCO yongeye kuza kandi bavuga ngo bafite CCLF yabo. Iyo bayivuze baba barimo barategura ibitero. CCLF y'abakongomani cyangwa se kwa Gisegeti ndashimiye, CCLF yabo ni isasu, agahenge kabo ni intambara, kuko kuva batangiye gutuma ziriya delegation muri Minembwe, ibitero byatangiye kandi kubura ahatandukanye. Nubwo bazogerageza bikanga, ariko kandi batangiye gushora ibitero bashaka gutera Mikenke, bashaka gutera kandi gutera Point Zero. Ejo muri Mukoko herwa intambara ndetse na Point Zero drone iraharasa. None akamaro k'ino MONUSCO ni akahe? Ni akahe akamaro k'ino MONUSCO? Twibajije byinshi kubera ko ino MONUSCO ntabwo yigeze igera mu Minembwe mu minsi 3 ngo hatuze. Yahageze haba intambara, kandi muri Minembwe amezi arakoje kuba 2-3 hatuje nyine kuri hameze. Ariko rero no MONUSCO agahenge kabo ntitukizere nk'abarwanashaka, ahubwo agahenge k'abarwanashaka tukishakimo twebwe. Agahenge kacu nitwe, ntabwo ari akundi mugabo. MONUSCO ntabwo ariyo gutuzana agahenge muri Minembwe. Yego izi ifite ibindi bikorwa byo gukora, ariko bitari iby'agahenge, kuko bazanye na delegation ya Gisegeti, baraza baraganira n'umuvugizi wacu, baraganira bavuga amakuru yose, ariko bikomeza kugenda kuriya. Yego mu Minembwe nuko bimeze, ko niko hayamaze ku munsi w'ejo. Reka tunyarukire muri Bujumbura tuje ku Kagara. Kagaratombe Kagara Muniga Ntama n'undi mugabo bita ngo ninde we sinibutse izina ryiwe, bari kumwe Bujumbura ko ari babiri. Ndaza no kuvuga ku muriro wa Bujumbura, uriya muriro ukomeje kwaka. Ni ukuvuga ngo
Muniga-Ntama yari Bujumbura, ahari ejo yashatse guhunga ngo yerekeze hanze kuko yari afite gahunda yo guhunga ku munsi w'ejo, arahunga aragenda abanja kuva i Bujumbura aja muri Ngozi, ashika i Ngozi Muniga-Ntama baramugarura bamusubiza i Bujumbura. Uwo ni wa mugabo wari ufite gahunda yo kuja kurasa Minembwe ngo Kagira Nkagaza. Nitubwira ngo Abanyakagara ntaco muba mu Rwanda, naco nimworohe muryame musinzire, mwebwe ntimwoshobora ipfurusa 95%, nange muri zitanu kandi zitanu zidafite ukuri mukagira ngo hari ico muzogeraho. Nimureke kwiyanduriza ubusa, muryame mutuze, mureke kuba nka Kongoro wavuze ngo niwe wagura drone zo kuja kurasa iwabo. Ubu ni ngaho igishoro cashize ubu ntakihazigura. Ni ukuvuga ngo nari mvuze ngo Muniga-Ntama arenge iriya ruguru avuye Bujumbura baramufata kubera ko pasiporo yiwe ifite Abarundi, ifite Mbayahaga, baramugarura. Amare kumugarura aryamye Bujumbura. Mugenzi we bakorana aramubwira ati wowe umucike wambuke. Mugenzi we mbayite ngo ninde izina gutya riri aho ngaho, ubundi mugabo aragenda, wa mugabo nawe agere muri Tanzania ashaka kuja Kalemi ko kuza ya Amerika. Ubu ituruki bakundiye kubera ko ndabazaho ngo bafite nyine ibajana, aragenda agere Tanzania baramugarura. Ngiye Kalemi, amukubita amaso ati uyu ni gica wari ifaranga z'Abarundi ngo agiye kurasa Minembwe, none byaramunaniye baramugarura. Mureke mbabwire bano Banyakagara, ikintu murindi i Bujumbura ni kimwe, bano bagabo bombi mbe babwiza ukuri, murinze gupfa, ntimuzova mu maboko y'Abarundi ngo muharare. Nimba Minembwe yarabananiye gufata aho bababwiye hakanira gufata, mukagira ngo muzohafata bikabananira, bazobacishaho umupanga. Ariko nyine ibihembo bya Satani ni urupfu. Nuko niko byagenze, abo bagabo bamera gutyo. Niyo mpamvu navuze ngo Muniga-Ntama akagaratombe. Hanyuma i Bujumbura umuriro ukomeje kwaka, ejo indi soko y'imbari ya Rumonge yarahiye. Ni ukuvuga ngo i Bujumbura mu mezi atararenga 5 hatse umuriro inshuro zine. Habanje gusha ikaya gisirikare ikomeye camp nkuru ya Bujumbura y'u Burundi irasha. Buci hashinda isoko, ejo bundi hahiye, ejo none hahiye. I Bujumbura uriya muriro ufite ibintu bibiri. Abantu bari Bujumbura musenge, mbibiri banga nk'inshuti zanyu, je ndi Umunyamurenge namwe Abarundi, musenge. Uriya muriro ntabwo wayuva, nta muntu wateye Bujumbura, nta drone yarashe Bujumbura, nta gitero cavuye Bujumbura. Uriya muriro kurava ku Mana, uriya muriro ni Imana ihaye wohereza. Mugende musenge, mwaka imbabazi, mubwire perezida w'igihugu canyu areke guma kwica Abanyamurenge. Uriya muriro ni Imana ihaye wohereza. Ejo twumvise amakuru ko hari umuntu waje kuburira perezida ngo umusenga, amare kuza ashike baramufata baramufunga. Umuntu w'Imana yatumye. Ariko uriya muriro ni Imana ihaye wohereza. Ejo hahiye ibintu bitabarika, muryo n'amamodoka yarakikije hafi iyo soko yose yabashije kwangirika arasha. None ko murumva ko uwo muriro kurava he? Imana kirohereza umuriro. Umuntu wese wariye, umuntu wese wubatse inzu mu Burundi bivuye mu maraso y'Umunyamurenge, nyumba inzu y'izosha ntayizobaho. Simpamba tuka sukubanga ko ndababwira ngo nta muntu uzobakira ku maraso y'abandi wazogira amahirwe, ntawe. Amaraso siyazo yubaka inzu, ahubwo inzu yubakwa n'icuya, ukabira icuya ugakora ukubaka inzu. N'amaraso y'umwana w'umuntu tiyubaka inzu. Nuko yemeze
tuharangirije aho ngaho, tuza kubagezaho amakuru y'igicamunsi y'umugoroba yabaye tutarabasha kumenya neza, ariko i Burundi umuntu ukomeje kwangiriza ibintu, mwaka imbabazi Imana ataza kubaniga hakiri kare.